Kirobozi ninze Mutebe Muhammad amanibwa nga Medi Chirinya nga ninze chairperson wa Nupu Mujinja City kudo mwezi 5 omwezi ogwokusatu esawa dali na edokuncho bawamba Shakulu Sentongo amanibwa nga Media Gaza onali wano bamubuzawo bakifensi ba government eno abayidira muleya kababagabalire emigemera wala bamutaku ekikofiira paka n'olwalero lunena kudo mwezi 20 titwidi yali tabonekanga ku tusaba government letwagirabula erekero okumena amateeka bwebekoye etambula etuvire eno Uganda yaife twena tituli bayiru munsi yaife so n'olwensonga eyo tusaba government abantu bona beyidyengengema okwetwala Uganda yonna yona mumeni obw'amateeka ebalekule. Olwaleero twemereire wano n'abantu nga ba victims ba government ya NRM. Omwana wa iPhone gwe muli kubona wano abaire nga mubuwambe bamuuya government ya NRM bafuka bawuyi bawuya omwana ono bamukola ku ebino ino bamwambula engoye bamukola ebintu ebitali human ebintu government ya NRM bye resistinga olwaleero byekola tubuuza lwaki mukeete NRM bichi bye mu resistinga nga bye mwa resistinga nga mwida bibayitisa abantu abaswika emitwalo 5 bye muli kola olwaleero muli bikola ku baana baife abaana abobuwala n'abaana abobulenzi ono omwana ali wano asobola okuida yatukoberaku ebyamutuukaku nimwe abana mawulire musobola okuida mwamutola ku stole ye abaana baife kungira basobola basula mu bitogo oba mu bibali waliwo n'omwana waife owundi gwe muli kubona mu bipanda abaana abo bibawanike bakamugemye bakamuwuyiza tuwulira era tutola stole kuba n'abavaayo nga batukobera ati babakola ebintu bingi byotasobola akola muntu mwino bobanga oli muntu tubabuuza imwe abe NRM muwulira mutyo okukolanga ebintu omuntu byatasobola akola muntu mwine mwirayo mulya munwa mulambala ne muzaala n'abaana nga muli tukola ebintu ebifaanana oti nebyo bye mukoba nti mwalwanirira. After babarimandinga mu prison zedenda ulo yesterday twabaire ku prison ye Masaka nga tuli kubona muganda ifakireo Kivumbi Smart ni Gaddafi abantu bano bemuligema mutyo imwe mulowooza mujaba kubuyinza kubukulembeze paka ibanga ki ekisokera irala imwe abantu baimwe bonabona mwabalumusamu mwiwanga baziramu aya kasera kajatuuka. This world is a global village. Amaina nize Mumbya Hussein nga mpangalira mu ibendo lye Busoga ngera ni mwana Musoga obukosi guno mulundi gwa kubiri tidinze kyenakola government ya John Museveni guno mulundi gwa kubiri nga mpambibwa semwai ayi nga wentuuka yembera entusibwako tinangu nembera gye bambisamu baida bampamba ena kudo mwezi dali nga 13 bampambira mpo mwirawo kwidwaliro lya Lishafa era nze nendo wali Lishafa ena veye inongole obukosi bampambira mwidwaliro lye TD oba chona kiwamba abantu bawambira mu abantu ekyo nenda baveyo bakinongole mwene idwaliro eri nze nja kwogera ku nsonga 3 malirize omulundi ogwasooka bandobera okujja mu mawulire kumbeera gye bambisamu aye tiri safe kubeera tyaja mawulire aye era beizemu bakola ki era bampamba kino president waife kyavaayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakuba ati niwona asirika bana basaada batemu baida kunoonya munumba bakole ki bakutemule wena sirika kwolo nalowooza nti baida kunvaako tikyabatwalira kaseera kawala era beizemu bampamba kuba omwaka ogwo bampamba mwezi gwa 4 kuguno bampambye mwezi gwa 3 TD mulimo gwa police wembani no musango nga nino musango gwenkozi police aidengeme aye tikuwambibwa nga buwambire drone yantwala kusemwa embuya nze eno message eja yebyokwerinda of course money department deimwe kuba tusobola kuvaano agema omuntu amutwala embuya wamukuba emigo bine bigere babikuba emigo kumalena ku ibiti bankuba kino ekifuba kino mabulumi bakukuba solido eno bakuwanika ebigere bakusibye ekikofiira toli kubona nze message nija kukuba bana Uganda bona of course bambuza lwaki tiwulira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu president wange ansasula sente imeka ntawulira nze bange makolo bakuwamba wabona embeera eri eno
aye era wasigala ng'okalemere kunkyukakyuka power maina nedobozi nenze munwa gwante bwene bwamulawo kala Muhammad Sale alikwenda obwa road mayor oluna kulwalirwa kuna esaawa 12 nawambibwe emotoka drone gye ntategeera namba bampamba bagezaako kuntokyalinga bantu olw'omuntu baguta wansi nga ekigendera kya bena bali kwenda comrade CDF nakutulugunyizibwa n'aba forced okukubira CDF okumwetawo wenali benkubira Hussein yeida nga tayidi kijja mu maiso era yandagana nga ndi mu mbeera nzibu ino nga bagezezaako ino kuntokyalinga era bwe yatuuka yena batandikirawo immediately okumutokyalinga nga bali kumubuuza lwaki yakola video ukukibona so twawambibwa baja twasuzibwa mu balakisi ey'amagye enkeera waalwo nze beda bansula ku police balakisi mukwano gwange beyongerayo naye so awo teera mukutegeera byeyiraku nga bamaze okola ki okujja naye ayi kyamukisa mulungi nti yena bamaze bamusuula ekireka yaba nga asobola okwira okutwegeitaku wabula kyensobola okwongera okukakasa Abannayuganda n'okubakoba nti ensonga eno tujongeere mu irala amaani kubanga ezira eddembe lyakwagana ku lusowaani nti eddaalilonda bulonde eddembe lyonna liba lyakulwanirira madini baba bishop wa Busoga baba regional kazi wa Busoga ndi kubasaba niba maseka niba pastor mwena bino biri kwifa onako olwaleero biri kwifwe aye bijja kutuuka ku time nga biri kwimwe kubanga banakyemalira kubeera neira basookera kubana madini ate era bangi abafiire bangi bamuzata bagiire bakalisa bagiire bangi n'abagiire so imayimu omukali abala mutalowooza muti muli safe fena tuli mukutya olw'okuba nti endowooza daife kidigemagana na gavumenti endowooza daibwe dindi fena dindi ate beena abo mu article 29 batuwa freedom zedo mu constitution aye ate freedom d'abantu nonna badiniiniriire ezira atebenkerire baba tusaba ba bishops tusaba abakulembeze mwena abamadini mwena mwongereko iroboozi lyaimwe kabe kasinga imwe baida kubawulirizaako kubanga okuwagira NUP ti musango aye buti ife olwokuba nti twava nti wagira ekibiina ekitali mu gavumenti batuyiga batukuba abaana babano babwine babasiba baba kyabazinga Busoga tebenkereire nga imwe timutuyambyeku oba mwogere ni gavumenti tuvemu okutya Tibitondwa Christine voter protection unit VPU